Kador bar shnong saw nong kharai mentakas ngi nyau tarik nailur kilakit bok kit ruyang yaki armut kisamna na kashnong haswa bakin let benishim benta shaka IFMA Muay Thai Championship kaban long nadu ka khatway tarik nailur hadu arphuway tarik nailur hajar arphusaw hari Thailand kini armut kisamna kinlet ban aireng ban mi khmat yakari India na kashnong saw nong kharai kikan thop ya udas ngautngen nong rum bat kasamla Island Grace Karbangar hakane kejing kendu lang ban ai kejing kitbok kidruang ya kini ki armut ki samla kashnong ladan rengkat lang da uba esun rang pashnong uba Tony Shila sekretari shnong bat kun thop ki wei ki de khot nong yalam shnong kum kejing ai men sim bat kejing penslur ya kini ki samla na kalyang kashnong nolor kejing kitbok kidruang bat kejing ai men sim kashnong kelas nyang ru da kasong pisa kum shi benta ban kershan lem ya kini ki samla ki bahab ban mi khmat sha kate ke lumpung hari Thailand Jadi kuki long yelam senang dalam saun karai mah mentaka step apapun basiko sistem ada BJY ni layak penulung yang program kabaret pemerintah dan ya kitbok yang ya arut ikna ini dibadai nak kau kena senang mah kita salib penyakun kaji kita kai Muay Thai siapa Thailand lah katway terik. Jadi hagan ega step kumbakila yoi kumbakila sati di Nong senang juga senang usaha karai baru pelayo kawan manis sakilang banyak kita kemudian lang kita ini kena jadi armut kita pentingan nongrum badi Island Grace Karbangar ini armut kinlik bania pun kinbi napa kan senang haka katway cerik sa Thailand de kum kadak de jingya kita kemudian ini layo bania senyang ban ai kim kum ka jingai mensim iki ba kiwe bersama napok kadang napok kasnong katau mungkin ya mi sakmat hoy wala da kidal hakino kibenta kino kisap nak kalian ini mungkin ngilam snong ila lumang kibalak loy mi sakmat kan kersan lada dai hakino kisap ki mau play ai terpang le se rakam yelek kai rakam ruai dan kino kisap ke bakidan la kipet pau sakmat lada kinya kitya lada kinya kin lada kilon kitya kisap ke bakidan ila long kibalak loy ban kersan lada dai baret di bahe unjur anak kedai tu lagi kami orang basnong rumah, balong tu orang basnong habis tu nong yelam yakini kena omtang tu basnong, boleh nak ke district, nak ke state, ke tujuh nak ke negeri, mungkin ikon asyik Thailand karena katway cerik cermata benai. Yang hebat kalau guna pak si omet praktis ban posaka sejengcok untuk isa pintu penyikai janmen tu mio ikrakot cua tu mio ikrakot le ong thot tas ne ini ong thot tas ne le kai na untuk pan oi le kai si praktis san dan yang dibaca do prabeji pasti berhikai bisa sasa akibatnya semua praktis dapat ngirum tu ya kai tu kai sparring tu ya le oi tu on dapat shower on penher kibun ni mo ki opinion mo dapat niyo nada sipok wede kandunay opinion untuk kat ini de ang labun da kaya kilo mo labun opinion untuk sangot untuk ngaruh arban head kilo omen pam la kaban dambam ru samai so